dewan kiki perasaan sun keganggu mamaku bungsu yana sedina ingin ketemu dengan kenang sopannya kebayang ning gantengnya mungkin aku menerasane berwis anasnya duwe kelingan kemudian bayang ning gantengnya mungkin ento menerasane mamaku bungsu wong demen anak sing duwe kelingan kenang sopane wong lanang dengkule lemes seneng sing telas-telas duwe rapi kadang beli sadar lamun gelang berumur witasem langka oyo dek nangin gampang rungkade yen mesem anak karepe yen janji ake bobate nang apa ulane demen bae
sampai tua ora bisa jodoh pengen hubungan dilarang wong tua cinta pertama masih anane cintane bisa hilang kula demam sayang seribu sayang banget sampai mati bos dedak cinta kakak tekun wit kembang turi warnae abang ditekung kiri kulane masih sayang bos dedak sos beli cintane bisa hilang sekolah damai sayang seribu sayang mama sutama kembang mengalami orang bisa
tetep bae demen Kang Lurah perasaan sun keganggu Mama Darsia yen sedina beli kelingan kenang sopan joget kebayangin gantenge mungkin temen rasane Kang Lurah Sukadana dapat bisa sing duwe kelingan kenang sopan yang kula ngerti mamah ara duwe lagi tapi kepriben yen ora bisa kalen sing percaya mamah Anggara ning titi cinta seminggu ping lima tulung kula ganjanan najan ora dikawin mamah Anggara ikatan batin kelingan janji sing dingin bisa diilangaken tetep bae demen Kang Lurah Sukadana perasaan sun keganggu Kang Lurah yen sedina beli ketemu kelingan kenang Kang Lurah kebayangin gantenge mungkin temen rasane nokerin dapat bisa sing duwe kelingan ate di bae Kang Lurah Sukadana duwe rapi tapi kepriben yen ora bisa kalen Kang Lurah sing percaya mamah Anggara ning titi cinta seminggu ping lima tulung yen najan ora dikawin Lurah Sukadana ikatan batin kula rasa yakin kelingan janji sing dingin Wes ada joget. Sira bakal kena wong sebelah kanan. Kan mah joget gak bener dugek-dugek karena beyak aneh. Sira mah menusa kayak kodok awak langsung das.